tuk chuak nuam ule Vawiin nun Kawng Hruaitu atan Hruaitu Theology palina kathole ang rise again ti la kan ngai thla ho don ani itukin hi duain ka aron ti chuak har leka in mi hriat thiam na kan nge na kan lali so Krista thi na nia athole na champha ni a tukina hian Easter Sunday chibai ka buk chewani rise again ti la hi the last home phu ani a the last home hi American zai thiam le hlapho thiam ani a kum sa ka zakwa somli pariat November ninga khan alo pianga rong bolna ro pui tak mai praise ministry dina lalpan talen apek na konga chuan rong bolna kalpui zelin zai rong bolna loading takina nei chawa ti chuan kum sang ka zakwa som sari pasari kuma a album ti chua rise again manghian khovelin ama hi alo mel riat dar zaule zual chhota ani ala phua rise again kathole ang ti hi ama lali sho thu soi angin first person angin hlathu hi kala angai nom danglamin aropui em mani achang khatna achuan ti hian asoya lali sho thu soi ang zelin first person angin ahlathu hi kal kan ti kha lo hre thiam ta ila achang khatna tira chuan go ahead drive the nails in my hands tirole perek chuka kota hian kilta che laugh at me where you stand idin na hmuna tang khan min han nui la go ahead and say isn't me han seila ke hilal kanilo ti thu chu the day will come when you will see lal kani na min mu hun chu alo theng thoi do na lom ti in lali suat chuan ti hlum an tum thu chung changa ama tongkam ama suyangin hlathu hi aron ziak chuaka ta chuan athono na hian I'll rise again achan chu ka thole ngei don sia ain't no power on earth can tie me down leilam thil ti theina hian mi chel zo don silo yes I'll rise again ni ka thole ngei don death can keep me in the ground thi na hian vaivuta min chel hlen theilovani ti in lali shuat chuan thi na ne na thole ngei don ani ti kha hlathuwa hian aron ziaka asap tong kha ka han soitel zau zawa afia le zolnan then khatan ka handa lui ve dewa ta chuan achang ni na hian han ti te ka ming chu han ni so la ka mangai na je hi adai ngai don silo chet han late min han phum la ma sekar lova ka zalen le don ani ti in asaya achang to bera hian han soite ke hi ka thito a ka om to lo ti hi ma se idiklo ti i mu chuak thawang han chela fapa hi i thukru theilawang ma se mi zong zongin ama chukani ti an revik ti in a han puang chuak le a achan chu kalo kir le ngei don ani heleya eng thunei nama hian min thu nuai theilawa ole kalo kal le do ne kami te kanena Hruaitu rin ti in hela thuwa hian asoya achan chu lali shuwa hi mithi le minung pathian thi na chunga thunei tu ani na langturin athole angaya chuwang chuan lali shuwa hi lo thole ani lali shuwa thole na chungchanga hian kan Bible ringut hi kan sor sani lova Bible chau hian lali shuwa thole na thu hi asoi lova multiple independent sources criterion nantia peichuan mi rangin mi somli pani zitin lali shuwa thole thule aro puizia hi an lo ziak tlat mai ni chu tin enemy attestation criterion nantia Christian lo te po in athole thu hi chiang takin an lo ziak tlat maya tin principle of embarrassment criteria nantia angel angana lali shuwa thole zia ziak tu te po an lo ama
tin eyewitness testimony criteria nan tia mit nge ya mutu te po ina anzia te po oma tin our resources criteria nan tia thil khen hun lai ne na in mil thujiek tam tak te po alo omani chuwang chuan lali swa thole thu hi engti kong ma hian thup bo the anilo lalle upa te le ale khajiek tu ten khan veng tu te report anan ngai kha khan ekhai kan lo ti sual chiawani chumale kan thup lo chuan juda mi puite kan mi puite hi kan ti thin urang chuwang chuan athole thu hi soilo ula tangka kan peng che uti in tang veng tu te hi suminan tham hial khani nima selalali suwa thole khami dang tam tak ne na ain lar boxia chuwang chuan lali suwa thole thu hi thup thei ani talovani vena hian kan lali suwa chu kan tur ai turin cross sa khen be na oma isual na ka cross sa khana phurtel ve kasual na po cross sa khana phurtel ve ti chuan khana lupuin sual tel lavin alo thole amarualin atinung cheuni tin pathian thu chuan asoya lali suwa thole na hian nun na pe chia lali suwa thole rual hian nang po ti nunini sual lam kong thito kha ti nunini ti hi voina ilo hriat tharle kadu hle ani lali suwa thole na hian khoi sen na min pe be se na lom ama athole angin tho ma roi tuang hian kan thole don ti be se na min siam saka chu chuan sual laka ne na min pe ani chulali so thole na chuan be se na min pe ka wangin kan nun po min van thiang lim saka voina hian chu thole na thil ti the na chu inuna pon chu omna tur chuan lalpa voina hian kha than khoro tang chau khan ni lavin kanuna nge hian lo tho chuak le la lal ni in kanuna hian lo che ngang che ti in lo so mang che ti chuan chu thole na chuan inuna omjia alo ne yang lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang lalpa isoyang nge ya itho le wangin kan lo me chu thole na chuan be se na nung be se na lom min siam saka kan nun min van thiang lim saka sual ne na min pe in khoi sen na min pe lalpa khovel thil te kal san thei turin chak na po min pe nangin itharawin nang malama min hip thin heng zong hi ikhongai na ni lom thu kan se vena hian he thu cha ngai thatu te ne na hian nangin thu seila lalpa ifakla kan pon chuata the last home sana soyang khan le hian min chel len thailo achan chu ka thole ngei don si bin han ni la min tivel te nima selalal kani na hi in munge ngei don thawalom achan chu ka thole don si atiang hian voina hian chung zong chu takin alo thlengta khongai takin chu thole i sua chu kan nuna lalani hruai na zo na akehniak zia akehniak chuya kan ke kan pen theinan voina hian kan za in min ti chakla min tran puyang che min mangai tu lali su mingin kan ron dile amen.